kulingana na jo dirikari getiatia dirikari cia tutiane na baba baito tebole utogweta kenda bale gagotwegwa na bale gagotwegwa nikyo gwegwa jongo ikiruka gikareke na no tutuona kareke miano murungu atu no twetana ari mwaga tweteka agaba kiwancho no wamono ni babangi botomenda bamba boingia ntere no getomikere kwithira mbembe baremeti wera na kuthongera kere wamba Nwanchobi ne mwingi sana ananena matinda kumengana ile kabirwa cioroni ekabirwa marimani jobi munena tinda komeso amyaga adi ekati koruto cioroni ekati kwenderwa antu jana jeito jaurira nchobini ute mwana kwenda kiromo mwana alenda kuri kunywa nchobi na bangi leo nchobi ona jinge bete tola lele onde yo mama ile ndweke ndwe nkinya tauni hena legetwa ni waro metu yonde ni tauni yacokire meji leu jionde jiana jionde jaurire ko utuko makarara gukurura manyweta metu yao utuko kaiucha mwana kioka gwetana mare akalala kuringaringira mare nyomba ngaliwa mwana nwara wakwa ndajiarire alioka kundingaringira nyomba utuko na ndara kurugura kogo kausa nyomba kerumya na anja kurumya ndigwe ndagarirwa niyo ndarite kuno niyo kogoro mekanda miabire ndigona na muno na mbuga ndigo yabire to karwana no toloni kwa ntuki akarwana agaba kiwagira kandete manto mama mondi kwethora kore na ngukumo no ntorera rugi bancho bindege iwatho wamone ndia babangi bagwata barutaga kanyamo kanini bakarekerwa bakerotana ndwangichio karia utemu neno no umuote kwenda ongo tesabuelia teno monde marenda ongo itwaliwa tukamalurate riu netuyagwe netuguragirwo nyomba bakunenkerwa ongo ni bendere kunenkerwa ende bamenya tuyamwe daino tuyatoro na itumenyete gwekanyamo bagoyogia kabate kwenda gutwera no tukana guteko mauntu monde makwenderea matiro makienderea jana jaito iteko diwega mbuyo guno nto tebonde babusagirwa ni bangi tebonde babusagirwa ni nchobi tebonde babuyo ona kuleteka tureja go momo mutongoria kwogu ne baraiderie na ne kende turariria turebua sanga kugetate ngakonengera te kwendoka gwagetate teko ukagwata nchobi era noko mare unkonengera gento gyakwa kidogo okori na tantati wantenda ngenda ya nchobi na kera ni maongirwa ni mekirwa mugoni tare makegwie waturaria ona nene mo kama konege na kole mali maruga ni mwetetera buru ene motetereka kama gwetera tare utia mekira mugoni tene rero meya kama kodira tamaruga tare gugu ni mwetetera ni ende gotebu bokabua no ntara mekira mugoni tare mokegwe twatie kanchobi ne ko gwatwa anana mama lingia dimotene birani gatokete nchobi yake na bide mogio kako ule kote nchobi neko tokero nchobi ne bidirwe leo kana na makauga neka kobena gwa kama kobena gwa na malingira dimoni ande ni mama ande ende bakiro mandwangi chokaria kothiria ngukuma na kurikirio karia ntere ino takulete ni garu ya kwegana na mauntu mamega ni moto kwenda tutikwenda mauntu mama rogo kwenda mama rogo bui kurienda mamega swaito habate kumenya thirikari ya era andikire itakuruta wira etena wira no uriko ona banini ogu kabate kumenya anene mama tena wira nonto imbi kama na wira ole kwende uteu nonto waiga tubemba twakunyomba mwana ari ukabunje nyomba akwaka kasiringi abunje nyomba aruta tubemba hadi endie na niko agurete akakunda mutu ukariwa nembi ukururabo ugioka hatubemba tudireko hango kongera leo nkarigwa kongero angerera ki na neni okuria neni okunyu magetiga mungeke maranki reportera Meru TV retoka mbeta ndagara waiguna nkatha cia mwanya ndagara waiguna no ntubori botu na njira y'inkinyaniro na tutana mbere na nteto cietu hakurubanjuri ncheke kumathangatha icio mbunge kiatigania isibanenkanirite mukana kiriantu barabethirite bakita miti muithune yonandara akuruba ibayanite ntuku mwanja baciumire kethiratio bagwite babekira kithirine mwandiki wetu wa nteto Adams Muturia wa Thirinja no banganite ripoti
Kuruba Njuri Ncheke kumathangatha gicigo mbunge ketiganisti bachumirite na kumba kwithia bakenenkania mukano mnene kiria karibara bethirite bakinyange mwitho na ndora mwithura bawite yuthirite na ndi ugite manku na nkinya kwitho makara antu bagite na mbere kumba kwithira bakinyangirera kuruba baichite bakethira bakiukiria antu baitaria ririto itwerwe mitini mbieti 2005 na tukumianda na ndi kwina inyangia beye kwinyangia na tuba nduko kiumia kimwe tukabarana ndiu bagaituria tutibarana nuntu iba kwinyangia mitira ira twandire yonthe bakwithia na ingi kwibo baututa imara mari biu tukainga nabyo twi Njuri Ncheke na thirikari itugwatie na ndiugao ndi chairman kumerua riri ukaithia kwi mwana au menya atemete muti na ndora kana baithitie makara ba muntia mongi na ndora aithia no egarie aithia no athangatha aithia no asaindi athite na ndiuga ngikomanda na sheria cia Njuri kumerua riri juma ekinya tukomane abo muito karigo mbere Njuri etayo getagarie riri kwethia na ndora na nyumba Njuri ri agua ute Njuri ba uruma akuruba nandi barombete uteithu kuma kirithika nene bakua kwene nyantu baithirite bagite wikira makuyu ndao ndene muro thangatha untu nandi butumite makuyu yo ayo mpokwithira yakite na mbere kwithia kithira kuromba anene itu bawatanire Njuri Ncheke kurinda waigukima igaita wikira wa urone yetu ya thangatha na majira Loye tota edwe thirikari ye itondo ikainyangwa chamaki choke ura chia karire ngetore ana nare ndawe wekirwa mbori na ng'ambe na iweta kunywa ne kai weta eneu ekarita na imwe ikekuya na kinya korobarito akanywa rero kinya wema akathukanga makara erua rere ndaeta kwa chibu kanya na chibu na askari baba ikambea kambecho ndeira ibati polisi ngongwaka na kunate ndaeta utiga ripoti ora gatekana na makara ajerete ayonjereje ao twarwa nwe na Njuri ikarwa nwe kumao na thirikari kuruba nguru kibethirite bakenenkania mukano ntuku mugwanja kirantu wagurekani beire sola chekithima kimakaru intereu gatuna sola cia rorwa rwa ntoro twakundetwe sola cietere nande ne nkoromba mbere njuma kinya tugeta kulani oethe mwana antomorome kana mware kana ai mwakoro kana antomorome ne baturetangira cia report ya Miro TV kumatiani Pechanta Msimuturia wa Thirinja Iboya sana Adams Muturia wa Thirinja na thirikari ya kaunti ya Meru ni tethekete na mbeca nkulukia milioni 56 cia kuyutheria rehabilitation na boni kumania na ngwataniro ya Governor Meru Reverend Mutumantoi Thingia maandiko tu anteto MC Mwitonga na utariria nkiluki rehabilitation kana nyumba ile umba kwithirwa gikua baria bombite kwithirwa bakinyirika muno nuntu bwa urebi bwa mithemba mianya nikenda bakomba kwa antu babega kaire ni umbite kwithirwa nandi ikiongerwa mung'anaji wa mbeca ni thirikari nene nkuluki ya milioni 56 nikenda ikomba kujura na kubua aria gukwirikana nyume meri 8 ikethirwe kuthiriria ngugi na ndi waziri wa gima wa mwiri challenge ira twithirite twinio Meru muno ni untu bogi ntugitwa substance abuse kana gutumira ndawa cia kulevya ukejo kethira antu baraba gutumira ndawa cia kulevya in excess iba kwithirwa mito yawe kethwa ina challenges antu aja nio bakeja bagekwa cibitari aja bakanokwaja bagatritwa ishibitari je Meru County Government na bakethirwa bakiana nja cietu iba kwithirwa bakiora tukitanda shibitari je ishibitari na itanda 33 na antu bara bakeja aja bakombe ikwithwa bakiono daktari bara bamitwe ukejo kethira ndi psychiatrist na bara bangi tugwita clinical psychologist bara bakuja bakabathiria counseling iba kuja aja bagakarabo mwanka muntu rehab je akethirwa agitonyaja akiuma nembirite kwithirwa eno gima bwa mutojo awe mwanka kwithwe
mental health challenges ira tuna Chomeru County twethirwo at least tukunyinya numbers iu na kugwerwa muno ikwethirwa turiongeri thirikari ya national na through the partnership national government na county government tukumba gutetheka na ikio our governor Governor Isaac Mutumanto ithinke partnership iria ako aimberetie na tutongeretie no tongere bwawe ni kuleta matunda na matunda za motumbite kuona na arua iza gutetheriwa ku complete project hizi rehabilitation center project ye amberetwe county government netumira muganazwa 34 million lakini itomba kuthira na even in the current budget turamitengerete 10 million ire tingi still diria the scope project hizi ikenda yumba kutetheria kana gutumira imomero lakini through utongeria bwa governor Isaac Mutuma na goodwill national government na arua tuizetea kwira momero tukuona muganazo wa 56 million irega tetheria nande ku complete na ara gutigere kumira na aja flow electrical works kuongera kuthireria enya bioro na mantu za maingi za kuensure project ya ekwambe tukwena arua tukugwirua muno no ntubwa ngwataniro enene iratuonete kumania na governor wetu Mutuma Ntwethingia na rais wa Republic ya Kenya William Samoei Ruto turi aja no ntubwa kurikiria murandi jojo kana rehabilitation center momero waigwa rehabilitation center kamaka ostokania rehabilitation center imusiejo wa gutethia antu barabare meri imanto neja miturire bagatonya chobine bagatonya manto neja ja drugs. Marietu Ambita wa Mwenda Maitima. I'm the immediate neighbor of this institution. Unika njukie kanya gaka kubuchokeria nkatho winthe both the county government and the national government no ntubwa kuona ibwega twithire twina facility jeje aja Bwana Maitima ni ocokia nkatho cia mwanya ni kugwirwa nani kandarikia kwithirwa nkiona Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Tutana mbere na nteto cietu na bo akariba kaongo wandi ya mwanga decentrament ni bamenerete bonene ngavana Omero Mutuma Ntwethingia na MCA Njoki Mugambi no ntbotianiria barabara nteri ontubutekenetie akariba polokene bwete intobia munda bitikinya thokone na kinya anto nibedrite baita uturobo barabarene i mandikweto wanteto Jeffo Gituma na riboti na boa kariba kaongo ireri wandine ya Mwanganthia kiri gicigo mbunge ga Central Imenti ni baumirite na kumeneria gavana wa Meru bunene Reverend Mutuma Ntwethingia na kinya MCA wao Njoki Mugambi na bo ni nyuma ya ntuko ya Jumapili ngare ya muthinjiri kwithira kigwa mutarone ikiririkano barabara ya kuma Gitone gwita Mitungu ni thirite ina mitaro minene bunene Njoki imbi utumo tuthangikia mianke mingi na ndigucokeria kairi aja kairi na kairi imbi utumo tuthangikia mianke mingi na ato akuringirite kura tukuthithia maandamano Njoki ugora uga atiri baba are arebi irango kuria atiri Njoki tango gutonya muno rianda arokete kuringa bakturi kura ri ndari murebi Ntwethingia ugo kuthinga muno no ntubwa mbere wangangane na kawira etwira itu munyonye kawira etwira mimi na mama ni nyonye ugo na agwari ugutonya wathinka yetwire kugwana no na mantu jaku ugo ndi kwira atiri Ntwethingia ukira buru utige kumama mwekuru wenyuma ki ugwe na inyothithia ate mwekuru agutirimura keke guru inyana beto batetera sukuru na nyo beta ire injire gwita sukuru na kanisa
gwitio ongi gwitia market na njira cia thoko we na mongi ugeta mitungu ugeta pa muthare ni ithoko tugetirana antu betu babikibiki bekwira wa antu kwengi twitete nthaka ijire cigwite wa na bagaitio aria ntije ni tukathithia ata ni arakinya kariba babatariritie mathina nkabo bethirite bagikurukira nuntu bokuthukanga ko barabara bajere nyamunda jwa ko jwathirire nuntu bwa muguo na njira nethirire tutiona gwitira uni gwakwa ni waunja nkeke karima irio byakwa nkigitabura nkithithia ngikurukio ndareterwa na ngari nunga tukireterwa ngari nunga tujukie twenje tutwithikire barabara twingwa kenda tuona ukurukiri byakuria indi thaa ici nukona atungari gaiko kwa mitaro neji batu gukaura batu ya pastors tutona nyashirika bakuja kanisene nuntu bakwithira barabara ne thukire ina ikitha kene turi buru nandi bakenya nani ntikumiri mbia bakejo twira egitara 2027 nuntu twithinene aja muguru yojo riaja bamwe bariuga ngare nijere igwetea bwagaitia kwa buria gwikaragite gwitio igwi kwa ithatu bonda tuti utara bamwe basure twinya maguru sibitari kwa uno kue njira yeje nande kariojo dera barabara ye kariojo wa sibitari kwa uretere mire ugatoko thithia wathiria uciano bwa antu baigane na bakaongo kabaketairana na ngari kaongo ero disenta nje nyangari ikagitabure nyangari iretete ndagweriterwa ngari yanterwa ndagwa njireni tiona gutonyera kingi kuma kiria karibaba kiria utongeria bo thirikari ya kaunti ya Meru lakini kethira antu bakenderea gukua tutathura antu kenda twenderea gukua tutathura antu kenda twenderea atumiria bagoja kirinyene tutathura antu kenda antu babonda bathira iraja ana betu tutayari benderea kuthira nuturo bitu gatura na itukuringa kura mianka yonthe na ndeni ndiuga atiri ukeja kwithira buteja gututhithiria tugacemene nabu na buri mantu akurigaria barabara eje ni kokaja kura pato totona gwitira bwe bokenda bwe 12 akaribaba ne banywete na kamwe bakethira bakeberia otongerie ne MCA Njoki Mugambi na kinya gavana Mutumanto Ethinkia ukeja kwithira kiriro kiao gitiona machokio atokwira atire Njoki ukeja kwithira ugote tuthithira kiguru ki bwena gavana munene Wena gavana Mutumanto Ethinkia kura cietu 2027 tuteboa nagwe Ethinkia niontu nagwe utikwenda ikumenya kaongo ibao kaongo ikamunenkere na ikamutunya kungenta muno kinya ugo taenda hata uko kwa hatari kwenda kwa sababu hii kaongo hapa unaweka kando kabisa Ethinkia ni MCA bonde wete kubarua au tutena bata boburu Njoki nanga bana kwa tukabarabara batemithithia nyuma tuko itigarite patu 2027 abageta yeute siri ukweli abageta nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na ripoti ya Jeff Gituma niyo twikire katanta rukiriro rware kirentito cietu weta kuraya ninsokerete na mangatheti